नेपाल सम्बत चिन्छ सब पिपेद नुद क्योंगुलस्ता फिन्टुना कालबिल ओ स्थानीय त नाप नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबुया भूमिका विषय सल जाजो जुगदु नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबु यल कचया कोसले यल महानगरपालिकाया जनप्रतिनिधित्वको तथ्वी सल जाजो याग सल जाजोले यल महानगरपालिकाया उपप्रमुख मञ्जरी साक्य बजार चाने नुदया लस्ता फिन्टुना देछासे स्थानीय त नाप नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबुया भूमिका विषय गहन विषय जुगली थजागो अन्तर्क्रिया जाजो उद्देश्यपूर्ण हिसाब तारन्तार तया निष्कर्ष थिङ्केको कथ ते मागुली बपिया दिल नुदय बेतना सोदियो बेतना अहिले चाहिँ वो कार्यक्रम चाहिँ ठोइ लागि चाहिँ पुवन सक्षम नुदय सोदिन खय बेतना चाहिँ त्यसना जना मेरो पनि कार्यक्रम विषयले चाहिँ हाक्न सक चाहिँ नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबुना चाहिँ ठोगोष्ठी या चाहिँ ठोजे छौ सल ज्याजो चाहिँ आस्था आत्मतया चाहिँ छौ निष्कर्ष चाहिँ टिका माखे जे चाहिँ महसुस याना हो चाहिँ निष्कर्ष प्याउनेपट्टि चाहिँ अवस्था चाहिँ मन टछाला छ ठो एकदम भेग विषय ठो चिरो विषय रूपमा चाहिँ गेना चाहिँ छिपिस ब्यानर चाहिँ तैदिला तर चाहिँ फिर छौ चाहिँ कार्यपत्र आवश्यक त्यो पहिला अहिले चाहिँ स्थानीय सरकार नेवा पत्रकार दबुई लागि सूचना मौकाको विषयले चाहिँ क्लियर जीमा अहिले चाहिँ पत्रकार दबुई राष्ट्रिय पत्रकार दबुई चाहिँ भूमिका हो जिम्मेवारी छ खरिन बोन स्पष्ट जीवन अठे दबुया यल कचया नाय मन्जु बजाचारे नेवा पत्रकार देश ता इलनिसे पत्रकारिता याना वया चंगु जुसान आतक संगठित जुइ मफुगु थका स्वीकारोक्ति याना दिल युक्ताटुना याका चाहिँ निठो छौ कार्यशाला गोष्ठी रूपे चाहिँ न्याका मन ल्याएर आशा चाहिँ निठे त ठुके उपलब्धिपूर्ण जुइका चाहिँ नि एकदम तैजो पक्का नखट आठो नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबु यागु आठो मु आज आठो नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबु ये नेवा पत्रकार देउ छौ संगठित संस्था ख मेन चाहिँ नेवा पत्रकारले चाहिँ झी न्यायो गुलिदरले कम से कम चाहिँ आठो पत्रकार क्षेत्र झिपी न्यायो 30-35 वर्ष देर हुआ र 30-35 वर्ष देर हुआ झिपी नेवाको चाहिँ पत्रकार खेले न्याय छ सञ्चारकर्मी ज्यान अहिले ठिठी पत्रकार चाहिँ न्याय छ 29 वर्ष देर हुआ तर झी चाहिँ छोटो पनि न्याउने माउ खबर रूपमा झी न्याउने मफ्या छ अवस्था आटप्न अठे जाजोले दबुया केन्द्रीय पदाधिकारी देश पत्रकार तेगु वृद्धि विकास व महानगरपालिका नीति सहकार्य जी मागुली बब्युगुदो ललितपुर महानगरपालिका छिउ चाहिँ मतलब चाहिँ भाउल्यकै आधारमा चाहिँ संचार संस्था पाखे छिस सहकार्यमा आवश्यकता छ छिउ सहकार्य पत्रकारिता विकास लागि जिम्मा छिउ सहकार्य महानगरपालिका साथै हिजो लागि सहकार्य जिम्मा मलाई ठोस वितक छिस ठुकै लागि चाहिँ मतलब चाहिँ पत्रकारिता विकास या तका भाषा महानगरपालिका न चाहिँ जी वडाले सिनु राजनीति न बाल्नाउने वडाले सिनु चाहिँ मतलब जनप्रतिनिधि उमेर चाहिँ मतलब छौ क्रियाकलाप चाहिँ प्रभाव न छ खण्डै हाले ठोस सहकार्य सेवा लागि राख्छ समुदाय लागि छ यस नीति चाहिँ जी विशेष नाम कार्यवाहक मेयर झन्डी वडाले सिनु झन्डी मलाई ढाका वडाले सक्षाना छ चाहिँ साथ सहयोग न गर्न छौं चिकित्सा चाहिँ कम से कम ठोस संस्था चाहिँ नुबी पत्रकार उत्पादन यावली चाहिँ मतलब चाहिँ ग्वाडी याना दिस अहिले नाप्लोमा दुबी पत्रकार ठौकुने दुबी पत्रकार चाहिँ गैना क्षमता वृद्धि या फेरि गैना सूची चाहिँ मतलब चाहिँ एक्सपोजर या फेरि उच्च याना दिस जाजोले ठिठी ओडाया ओडा अध्यक्ष त नाप नेवा पत्रकार तेगु बोटी दुगु ख